Tatang te pini nilutum fuluni mate Karbi Anglong Digital News Forum fuluni aropen jaimek kedeng pon jaimek labang so jaimek lake ilutum kacupang reng na marat hem kacupang reng marat api aphan ilutum ko sonsi kerai pon nang jima avura krempen ke pajok pon nang jima pu mathapon si nilutum fuluni veterinary department lapen manja kecengsi bang ke nilu tumalong bang so asayalong ardinang pidun manja buffalo breeding along Dr. Dilip Mohanto alang lipansi kero pipo alang litum ardinang enpen dak fuluni veterinary office staff tum phan nang si toydon pen pin nilu tum labang so ajai mek kedeng pon along ardinang pipen ke pachun pon thekapot lapen pini bang so jai mek along nang si tongdon aluhi pen Karbi jutang song Kongchun bang Raju Bey lapen penangan dak puluni hawarara tum nang chitong dun pen bangso amaya long matel bangso jai mek long ardina pipon na pidun thekapot alang nitum phan same surya kero pipa jiro lasi kecengsi bang lalo nalu tum phan than pachini ponji bang ke je dak penangan nil tum phan da Dr. Drubojoti fuluni veterinary department Dr. Divya Jyoti Jahorisa alangli niltom phan penangan bangso awura krempen ki jok ponjia phan alam thebutak penangan nang than pachini pon lo lasi alangli phan samya kero pilo lasi dak ladak than pachini pon pen medicine matela awura krempen ki jokjia phan la dawai hai hoya ki joy pen sami dak ron pon lo lasi angko Komatne abang pujong si lapuson medicine mate adawai nang jilang pulote nilu tumlong masap so ke kibidun do lasinalu tum wang pen nilu tum dak puluni digital news forum office along nang humri pen nalu tumlong pon ekji ladak hemrongrang asai hemalong Karbi Anglong digital news forum tum paitur pi ponsi veterinary dak tum langhin pam rong pen alang pen doktor ke hai tumang labalang tung staff tum do laban rong servicer tum do abang ke misena sailu pusinil hin benda pudun lo laban chorolo ini tum ke wo phak bensi kata chekoi dung laban dorap prung poson sido chai punon bi punon phak punon wo punon tum ke hema dung si aroi ta chikimi long hong sita hema peralia rai ta kokchek ta doji ba loplot po hong sita bethenang ju jam ta doji laban hala avur pen chenglok tum pini ning chit hedo long hong chuna asu chunam bo chopat hebo pini chinami po ithi pilot lahai ta do wo sita ne morning reng ke se chakliji po avur ben ithi pi et la buson da do la son ben ko son si chepa yok jima asun la avur ko son ki pa vi der jima la pen angkola so pen chenglo khala so avur krem dulong te tum ben ko son si chepa helo nei jima ula hai ka du ko rong so phan la gai la doctor il tum han klar dak ben ke than pi te kang la ben fulunia ra ta phan nang chitong dun di ana tum sital pini nang chitong dun dum tum da do la si hala tum tami rong long sondok thak than thek ji la hai phan pini la so program ke deng pon non mang ke ang ki jutu an lo yo sta ining kladun saplo la ben chorotun part piglo la si la so ke bang selang ta ki klem bom long ili tum ta do eta fulunera tum ta sirap sito duna ben sinilam theri picture lo digital news forum fuluni branchor helpot আৰু আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ভেটেনাৰী অফিচাৰৰ সহযোগত মই ভেটেনাৰী অফিচাৰ ষ্টেট ভেটেনাৰী ডিস্পেঞ্চাৰী ফুলনি ইনচাৰ্জ তে ইয়াত আহি ৰাইজৰ মাজত কেনেকৈ পশুপালন কৰিব লাগে আৰু যিবিলাক আজিকালি নতুনকৈ বেমাৰ হৈ আছে গৰু ছাগলী গাহৰি কেনেকৈ অলপমান কমাব পাৰি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি আৰু ভেকচিন এইবিলাকৰ বিষয়ে অলপ সজাগতা দিছোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আৰু ফিউচাৰত আৰু হৈ থাকক বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু মই এই চেগতে এই কাৰ্বি আংলং ডিজিটেল নিউজ ফৰামৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু ইয়াৰ লগত লাগি থকা মেম্বাৰসকলক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এইটো আমাৰ যি প্ৰয়াস এইটো ফলপ্ৰসূ হ'ব ধন্যবাদ